Hello muntina namite ho zo se limna kahin nei kinun chule tu ni kho latun ni sim som ni la khat sang ni le som ni langa din jong tu su chum chum ho anangai ki tawriti achi sani khwa kokite highway ki khazia mi tampin ha sana in to kilhonin mo polam kai cheng to kokin pi hon ke hola na aneu to lonin tu ni khwa kun lampi kokite highway angai bonga lamla na chila ki dinga hitai tin kokin pi sawi sa de hilsa kun kangoi le lam kalam la thua het sa thu phun chun asai nahi gamsung din munjia kangoi le lam ka ki jot ma tu na lampi phat tip lova anaki kha chung chuna kumthung lalunga adia sawis gamsunga sun le jana nammi te chile wale lamla na abuita jin jani khu chun aveng tu ma pang nam se pe hoto kokin pi jena headquarter kokin pi sa da hills chule kokin pi sawis lam kai cheng ke hola na dungzuin lampi hi angai ja hon ki ta dingin kinup tu na anaki nejina hi khonung khumale koiman social media ki het hil na thei thule la asu ki ta loading abolom le ki ngaidam ta loading hi koi tabong emergency alam hading hon kokin pi sawis het sana anei ziding hijito kilhana tu ni khwa patsa angai ja bonga Monday Wednesday chule Friday ni si lampi ki hongki dinga hetai timing hi angai ja bong hidinga hi tin information and publicity kokin pi sawis de hilsa ku het sa thu pon chun asai nahi Kangchup Area Protection and Development Committee akun Kangchup posting IRB MR chule police ho thua het sa thu pon kimun asaina chun Kangchup hlang ho sa ho ade atu tua khomi state force IRB MR police bang ho hinga het sa le team na ahung kinezi tu ahung lungding April ni sim som thum sang ni le som ni lenga le ho sa ho na khomi state force IRB MR police bang zo si KAPDC office Kepon Limona hinsol che dingin het sa na ahung kinezi na hi Hichi team na le het sa na hi KAPDC le samsa hua ko na thupi a hi tolhanin hausa hian Kuki State Force IRB MR police ho hi zong le gamle nam hlang le mul ngai lu na jala thon lova aphan ho ma hung chi dingin team na le het sa hiwi team na le nge na aphala ma sanga ilhang gam sung le Kuki gam ven bit na dinga panla te dingin tip e hiwi tin KAPDC secretary chule KAPDC chairman soikei na het sa thu pun chun asai hi Committee on Tribal Unity ko tua kun het sa na thu pun kimun asai na chun tu ni kho jinglam ne dan som la khating ko tu administrative office kangui muna sei khom lova kho thumun phachum om ta jin ko tu sunga advisors le department lam kai zo si meetinga din ko na le het sa na hin neu na hi Kutu sunga department chum ho chu ahile medical defense media women wing legal relief finance prayer share chule join artist so ahiwi kutu a konthu phonin asei bena chun hichi meetinga hi executive ho zo se jong lingke a thon lova amun le aphat ki pia hi kisu khoma meeting jong lolhingta achila theina dia panla che di tipna le het sa na khota ahin nei dano Kotu General Secretary NS Gang te soikai na meeting dia het sa thu pun chun asai nahi Muntina koki chate zo sin mail hon thachi meeting tia gal ihin boldan ni hole koki te hin kho tampi anala anaule in nei lego hoin tampi eina su mong pi naw ni kho hedging na tia remembrance day mai ni sim thum ni kho inaman jingu chu tu ahung lung ding mai ni sim thum sang ni le som ni lenga hi kum thum ahung lhin na ding to ke seya remembrance day hitalova separation day tia zo koki cha te chenagam sung district headquarter ho manta dia kithulu na anom ta to kilhonin ki gut na le ki mancha na ding ho jong a ki su fal loi a hi lo le ki gut na nei dia ki ho na ho jong ana chi lhajing na hi alang khatin mai ni sim thum ni khwa dia ki gut na inei zo to lhanin Mail hi kilai khom na kukumi kiti hole mera pai bi hon jong hichi ni khwa hi ki phinna na sata nei din jong ki gut na an nei ki tawina hi khuraizam athoba in kin gun khana mera pai bi ho masanga asaina chun gamsung boi na to ki seya central government in namte ni ka vai a hopdan kuki te langa
langnei na nei danin anasin chule alai ho na munuk ko brule thangching mola akal theilu naw to kiseya Jammu and Kashmir muna boina to hodia central government in first ling set asol luna lai ho boina asul hapia manipula mail lai ho ding ho center force ho ei khatan sauvin chi theiloin ei koyun hinla lampi khatan ho don selovin akoy vetin central government thimo anazanin hi chule amana sei ben achun president rule ki koi hin mail ho dia thilpha chum ima alhut lodan sein hichi hi phai chamgam sunga mail hei thingnui ho man ding to gon bo hi ati aji chu thinglanga bunker kem akisan koiman ima alo poyati chule mail hei thingnui ho hi nga kuki ho hi naki chadvem nadal do zo na divem tin ki dongle center force ho hi kile do han khuti le hap ta khat ka kuki ho hi ka chei diwa hi ati diwa hi tin ana phong do kini na hi heji chun center government mala na hi kuki ho dei banga na chalo diu ham ole mail ho lung de ya manala di hom tia do phan hitalu hom tin mi pi ho chuna ana bolin hito lhon chun ahung lung ding mei ni sim thum ni khole hi chi thu do center hi nga do na nei ding to kiseya lam zui na nei din ana ki phat sa tawina hi mail ho ki til kho na le aki gu danu hi gal na sata aban sop ki dia ki gu na anei hoi be che danu he do the hi alang khat en ku ki te wang gal agi chai tai tia hin khuno mangjong mi tampi om ta ding gin cha rahi heji chun tu kal gal ahung ki jong le apet pena ki gut ki ti ho talova redia imazo si amu apai along koi tup chana hoilanga kun ipi thilsu hi jong le ki mai tu pi dia ki mansa jing ding chu din da na hi ding a hi dan jong ita la no mun hi Masanga anum khalo Union government in first time adin finance ministry secretary sa din Northeast akun tribal mi kukile naga community akun Manipur keder IAS officer ni lhando na anei ta na hi Manipur keder IAS officer vumlun mangwor nam peite kuki hi sangkha jaku somko le ni bet sahin ama hin expenditure secretary atuding alangkhana kem moses chalai Mau naga hi sangkhat jaku somku betsahin amahin Department of Public Enterprises atuding hi hitol hona IAS officer mi som lagum hochun finance ministry a post ong na lai hole ministry chum suma panmun atudi wa hi dan thusu ki muchun asai na hi tu laita kolgam sunga mun chum chuma huilegu tuilit ki tihon mi him hona sata asugan thejing to kemadin IMDA kun thusu ki muna seina chun Manipur gam sungjaw na Northeastern state chum adia Mizoram Tripura Arunachal Pradesh Sikkim chule Nagaland gam sung ho hoilegu na sata ahung ki thoding akimai tu video hi dan report ki mu chun aseina hi hiji chun hiji gam sunga cheng ku ki chate josi chile wale eneki chi theidiu winjong het sa hiwi Manipula kun mail hating noi group People Liberation Army kiti ban militant organization akun welcome p wanted anahi mayang lambam bobi singchu Guwahati police on anamanta winahi tuso ki muna seina chun amahi Bihar bari hotera jong umahin hin la gagras intelligent hoki thupi na kun Basista police hon Partan bazar hotera akisial na kun anamat danun akiseina hi Alangkhan in police officer DCE East Riner Dekan asaina chun amahi Manipula arm activity sum to kiseya active ta involve ahidan ata langin hitol hon chun police custody thudo na le khulna achil ha apidano thusu mi ho hinga phondo na annei na hi CRPF hole state police hon Thobal district sunga YBC club Heirok Patria thalchoi ho akisialu viti tugu aza adungzuyu kitho khomin jinglam niden 220 vel chun operation anachil ha piwena hile local mi hon security force ho chu songin anase mun hiji chun gari jong anase sit pi un hijong le mi pi ho chu anasu za on din mun chu control anabolun hitol hon chun mei le thing noi ho chapang kum som langa khat jaunan mi sagi anamanda on chule ama ho akun chun center force on insas meter ni LMG khat carbine khat MA3 khat MK11 rifle khat mei chang round 150 war mobile phone chum kangli nei gari khat gari neo
Nepal currency chule reading material chum zong thingnui hoa kun chun anamando nahi thusun asei bena achun amho hi KCPPWG ban meitei militant ho to ki khut jobdan in jong thusu chun asei nahi alangkha in khomi hon amaho chu village volunteer ahi wetin security force ho chu anakidin te piwin hinla security force on village volunteer hon hitabong mancha achoi ngeyam tin anadon buru nahi tu ni khuwa dinga thusu lakhom chum ihin phun do theu hi chan chu hitan ti